Gde ste ljudi, gledate Srpski Gaming TV, sa vama je Veljko, evo nas još jedne prvoj epizodi Mineplexa. Dugo nisam snimao, zato ćemo sada za počast igrati Runer. Nadam se da vam se svidit što sam napokon snimam na Mineplexu, bilo je to, ali šta će. Za kraj da skočimo. Jedan pa na igrao sam dok mi nisu pakovali premium, ali sad sam bio pametan. Bežim iz puta, bežim tako. Ne, pao sam. A vidite da nisam toliko dobar kao što gledate. Ajde, ja ću zaustaviti dok dok se ne završi. I evo nas opet, znači završilo se. Kao što vidite imam 3938 gema. 20-30.000 za Ender Dragon, da možda letite. Ako bi ga uzeo, zato što se ovo bez veze letite. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tako. Što mi dava ovaj je dosadne mapa, ja volim druge. Kao onu veliku sa velikom linijom, onda lakše. Gdje ću sad, okrećemo se. Spasio sam se. I nisam. Samo pazim da mi ne padne velika kocka na glavu. Ajde da budem barem treće ili drugo. A možda i prvo. Čekaj, gdje ću sad? Evo, gdje ću sad. Ne! Pao sam. Eto vidite kako ja nisam dobar igrač. Aj nekad, ali još dvojice stavljamo, će se čekati. Koliko je još? 9. Ja ne znam, kako budem vidio? Da. Čekajte, samo da se sjetim. Ne. Ja sam teo da kažem. Samo da se sjetim. Koja tišina? Kolike sam ja budala. Šta već te da kažem. Onda se podsjetite vi. Ću stavit da me od Skype. Da ako neko želi igrat sa mnom, da možemo igrat. Pričak ovaj pre i ovaj 5000, ja ću igra. Očekajte sljedeća epizoda ista Mineplex, samo dok će biti malo gačija. Neće biti baš ova igra, nego jedna druga. I mislim da će biti moj drugari tu, na tu epizodu, pa da vidite. Kako će to ispasti. Op. I vidite kako su jedni. Op, i padneš dobro. Iako ne igram baš mnogo parkour. U posljednje vreme sam previše napolje.
I prehladio sam se. I da, 4 dana raspusta, želim vam ugodan vikend, 4 dana raspusta. Nadam se da će se dobro odmorite. Nemojte previše za računarom, to ja garantujem. A ne, treće sam mesto. Ali dobro, i to je dobro nekako. Ajde, sve vam je isto. Koliko već snimam, samo da imam. Ajde, još 3 minuta ću snimam pa da prekinem tom epizodu. A da, survival, ja mislim da će iskočiti negdje tamo. Marta negdje. Ili možda ranije. Ali od sad razmišljam samo da 10 epizode Mineplex pa onda gdje ide. A da, kako napraviti intro? Imate dve stvari. Imate da se onda gdje hoćete napraviti ko oni drugi youtuberi kao Serbija, morate da se registrujete, a ovako vam je besplatan. Šta ću? Ovako je besplatan, aj šta? Ostavit ću 2-3 šifre od Camtasia Studio 8. Sve pite ja skinem. Baljezga šmiti. Bravo, on je mene. Još koliko minuta mi je stalo, da vidimo. Ajde, to je to ljudi za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj, pošto mrzim me toliko da snimam i poz, vidimo.